Kanyang aki din! Lakay, inda kun ije palingke. Tapno malakok adagos dagitoy natnateng kan ikan alakok. Mangan kalat taditan. Adati kadem dita abay ti katrem. Kinalubak, adobo ti sidaem. Kat mangan ka ngamin tapno maikat adagos dita an na yam. Ay nga, mayat. Adobo manin ti sida at inton madamdama. Ay nagkana sinti kastoy. Agyaman bakit? No apay tumot nga may nasaan met na maimimbagan ti sakit ko. Di kakit nga rod matulungan nga aglako ide palingke. Saan mo na panunutan day tatonyo? Tinaskan nga aramidam. Katulungam ti bagem tapno umimbag ka. Saan mo tumot ngamin akaya ti agpa-check up iti doktor? Jak nga rod kayat. Amangan no kumaro pa iti sakit ko. Manayunan tukit din ti sakit alaklak amat. Kasano ako markaraw? Kat ospital, wano klinik ti papananta. Expert dagiti doktor. Ay saanin bakay? Amangan no injeksyonan dakmanan. Jak kayat ti matudto, dok. Bala, makaambo ka nga rudan. Lipato mo, tinaibagak. Amangan no marabyanak ita. Ado nga mintilakog. Saan na balay tamasapa nga agawid ni Lisa. Katadan to agluto inton malam. Mala, inakaon. Agan-anad ka bakit? Ay, ni Lisa manin ti agluto inton malam. Sigurado anating tumanin ti lutuan na si daing. Kat kaungit naktumanin no sa anak amangan. Ayan yan, ni kumabakit ti agluto. Tapno karne, wano ikan manin ti si daing. Nagsaya atin ti kastoy abiyag. Mangan maturog lang der aramidek. Ay, bumangon man kit day. Kani kunda ito insagana di bakit akanek. Adubo ngagpaiso ti sidak. Nga madubo matakangkaw. Ay, na yan ni bakit. Kunak lakit din no adubo ababaw. Ay, kunak no na may sak ni bakit. Ang imsak mo tinamaysaan na. Ayan niya lakit dain. Tataton niyo. Umayak man. Ni ay midayday Ay, ang idak man. Tap no mamati ang masakitak. Ay, ilokat mo latan tiri daw, basang. Sana nakatrangka dayta. Ay. Pasensya kayon, tata. Nasingak pa yun, ti pan naturog yaw. Ay, at namalo ko nga igam na. Ang mga nukar ni dayta. Tataton niyo. Ay, sa anak-anak katurog. Agkakapsutak lang amin. Iso akas lakayat ko tiyagid idda. Nakaumay ka man. Wan, tata. Umay kayo ikan iti sidaan niyo. Nadamag ko, hagsaksakit kayo. Aya. Ay, tuyo mo't gayam. Ay, agyaman ak unay iti dayta asidaan. Ay, kunak lakit din no karne. Tuyo lagayam. Sige tata, mapanakon. Agpaimbag kayo. Ay, sige. Nay, anda manin tao. Sino nga tamanin day taya? Disturbo iti panagbuyak iti YouTube. Ilukat mo latan tiri daw. Naimbag nga oras yaw, tata. Sino ka itayin, barok? Sak nila ray. Naglaklakwak iti makmakan, tata. Kas kumay titinapay. Si daan kandad dumapay ari dito it amakan. Ay kasta ka de. Adda ka di fried chicken alakom, barok. Ay, adda ka, tata. Mano ka di tigatangan yaw. Ay, 5 ko maapirasaw. Yung mawang mapagbayad ka.
Takas makita mat kat masakitak. Hanggang mabalin ka di nga utangag pailaan. Sa nabalit na bayadak daw. Di kagdanag. Mangup opisina ti anak ko. Kan pulis mo ti asawa na. Ay, ala tata. Mangala kayo pa iti fried chicken. Dagasak tuwinton bigat ti bayad na. Ay, wing barok. Mabitla nga ro tata. Ay supot ko na iti fried chicken. Oh, ha? 365 pesos amin ti balor day ta. Anya, ay nagninamot gayam. Tatang, nakaturog kayo ka din? Ay, si Mangpet kagaya minanak ko. Wan, tatang. Tatunggal aldaw ti Friday, masapa kami nga gawawid. Kumusta kayo matan? Awan ka di pa'y ni nanang? Ay, awampay. Ang mga numarabya na sumangpay. Kasta ka di? Ay, win gayam, Lisa. Ikanak man iti kwartam. Ni, pangaramatan nyo iti kwarta ngay tatang. Di yung ibaga arumwar kayo, kat saan kayo pa'y nga imimbag. Ay, kwa. At dangamin kayat ko agatangan ngay regalo kininanang yo. Anya day jay, tasya konti manggatang. Ay, sakton. San mo tumot lang ang masikaso? Alan-ali sa anak. Ikan na ko niti kwartam. Tarigalwak man ni nanang mo. Tapno marik nana mo ti panagayat ko. Ala, ikan kayo to. Inton umimbag kayo tatang. Ha? Awan pa'y sweldo kita. O sige, panawan kayo pa'y. Mapanak pa agpalas. Kan lutwak di ginatang ko aparyakan okra. Taison ti sidaw nyo. Ay, salbat. Kasano pa ito yan? Ewan pagbayad ko iti fried chicken nga inuutang ko. Bakit? Masyanak man kinitatag. Nabayag mo nga agsaksakit. Dandani makabulan nga agsaksakit. Wen nga rod lakay. Di namot ngamin kayat nga agpakita iti doktor. Saan mo na may imbagan? Kaasi pa ikit din tilangana. Anya nga ta tinasayat nga ramidan tayo. Tapno maimbagan adakos. Bayan bakit? Kasaritak inton bigat ni tatang. Alukoyak ang mapanagpakita iti doktor. Sige man nga rod lakay. Barang sika, tidanggan na. Awan ka di serak mo ita, Archie, Barok? Awan tatang. Iso abantayan kayo pa langita. Ay nasayaat nga rod no kasta, Barok. Tapno makaina na kamay. Wen tatang. Ket no kayat yo. Kaduan kayo ngagpa-doktor. Ay saanan. Gastos laing dayta. Ken maysa. Ang mga numarigatan ti doktor amang kita iti sakit ka. Apay kumangay tatang. Nalaing dagiti doktor. Ado ti aparatos da tapno maamuan da ti saksakit. Kas kumay ti sakit ti ulo, tiyan, ken aminen. Uray tupay kinabagtit ket mabalinda maamuan. Ha? Ay, uray ka di pa naglastog, maamuanda? Saan, tatang? Mabalin na maamuan da. Apay, kaslamadahagan kayo matatang. Ay, awang Barok. Nadamat ko laeng. Ay, sir, itkit diti kastoy. Dandaniya kung natiklog. Tata, ayan nga iti bayad yu iti nalayo ali mapiraso a fried chicken. Ay, adtoy. Ket inton bigat. Mangyag kanto iti lechon baboy, Kentalo a piraso a fried chicken. Oo na, tata. Ang mga nuutang manan. San na bali, Kabay bayadak, Mike. Sa bagay, di yung maitarayan. Wan ko nakmat ken kalari. Nayo namat iti donuts.
Kan urayan niya pa'y anaimas at tinapay, ha? Ala, wan tata, urahin nakmanin inton bigat iti kastoy mutla nga oras. Ala, rumwar kan dito'y balay. Ang mga nusumang patdag iti kabalay ka. Kit maamuan da nga da pagut-utangak iti makan. Naimbag nga oras yun, nana. Dumagas kayo pa'y bita. Naimbag nga oras mo, ba't balasan ka? Bumatangak man kuma iti bugo. Nana Berta, ay agoray ka. Adaman man manlaw ko iti asawa yo. Anya ka di dayta, balasan ka. Ada ngamin makitkitak, amay sana laki, amapmapan iti balayo. Damagak ko man, wasino da iti alalaki. No anya ti aramiden na iti balayo, nga mabainak mo't ngamin. Saan ka di anam namin san anapan iji balay, tidakda ka batom alalaki ay. Namin nana, iso amas daawak nga rod. Asino nga taday jay? Dabagak to man iti asawa. Oo nana. Mga nubisita na laeng. Ngamin, ada ka na yun awit na anak ka eko bag. Ay abangan mo't nubisita na ngagpaisaw. Ay ngam kastaman bilang. Ibusin na nga ron at itid jay alalaki. Awan ka di masangsangputan yun, nana? Ay, awan mo't balasang ko. Wano, amangan kit di mo't nuputot na iti sabali a babae day jay. Iso alimod ti panang sasarong karnak kan ni tataton nyo. Mga kadlakay, saan ka no makaawi dagiti anak ta? Maturog da ka no, iji nakaangayan ti seminarda. Anya ka diti sidaan bakit? Pariyaken tarong. Manan, iso siguro ajak umimimbag. Kaputan natin nga kanayon ti ipaspasidayo kanyak. Kat anya nga ro ti kayat mo, karne? Uwen ko ma. Amangan no iso ti pumigsaak. Aguray ka man gayam lakay. Adda kano kat nakita ni Aime akanayon nga umay diti balay. Kat kanayon nga adda igam na. Asino ka di day jay? Ay kwa. Ay jay mang mas masahe kanyak at taga dita daya. Kaanakak mutlaang day jay. Kasta ka day. Ibagam tuman nga raw tagpamasahe akman mo't. Nasakit ti sikat ko, kat. Ay, managbabain day jay. Iso nga mga no di na kayat ti umay. Anya, oy Tonyo, agpudno ka man da. Amangan kit di mo't, nupudno ti imbaga ni Aimay. Amangan nuputot mo iti sabali a babae. Ay na, salbag kayo mat. Di dakmat pagbalin na nadakis Tamangan no ad-ada ako maro ti sakit ko. Mamwakla ag aluklukon ak. Agsagaan na katunyo. Sabali ak no siyak ti makaungat. Anya! Abulan ng tinapalabas. Kat madlaw ko alumoklok magkalakay. Ay, simpre lumukmagak ta sa anak mit ngagtrab-trabaho. Natural alumukmagak apay, kayat mo nga rod ako mutongak. Ay, saan Mas daawak laang ngamin ta dumakdakkel ta buksit ba? Gagangay mat siguro ang mga numaik-ikatin ti sakit ka. Nasaya at nga no kasta. Ay ngam nasaysaya at kumano agpakita kay ti doktor. Tapno maambuan tayo no adda sakit mo no awan. Ay saanan, gastos lang na ita. Ay adakan ka na itatunyaw.
Isu ano maunat ka adi na oras. Awan nga rod pabpabasulab. Sa bali man ti madlaw ko kinitatang, bakit? Anya ka di dayjay lakay? Apay, di mo madlaw alumuklok magnitatang. Ken madlaw ko akasla saanen nga aglanglanga amasakit. Kastaya? Agdwa-dwa ak atalagan kinitatang. Amangan kit di, no at dati mapaspasama kasantay yung ammo. Anya kumangay? Idi ngamin, di na magkanyak ni tatang. No kabaalan dagiti doktor nga i-detect dagiti agul-ulbod. Kat? Iso ako nak, amangan, no agin sa sakit laang ni tatang. Tata, adtuyan ti order yu akarnay. Yeg mo matan ti bayad mo Saan ka mata makaaw-awatan niya? Imbagak matkan ka nga itid kuntaw inton kanikadwa. Saan pa asimbangpet dagiti anak ko? Angam, naurnungan ti utang yu kanyak, tata. Apay ngamin nga order kayo nga order. Nawan mo't gayam kwartayaw. Apay nga rod alako kamit alakaw. No di mo kaya tiyagpautang. Anya, si kapay ti mangibagay ti kasta, tata. Kunak ano tulong ko ken ka, gaputa masakit ka. Ngamday takit din ti bagayaw. Pasensya kan barok. Di ka madanagan kunak manen. Itid kunto ti bayad dagiti inorder ko. Siguraduan nyo tata. Tanusan, ipabarangay ka. Ipabarangay mo ti masakit. Anya masakit? Agpampamarang ka lang nga masakit. Gaputa iti may kadwa nga umay ko dito balayo. Sinirip ka iti ayam ti tawa. Kat ijay anak kita kakabaalan nyo matgayam ti tumakder adakda kayo. Binoy-buya ka paikit di anangan Dagiti lang sidaan ti kinanyaw. Kat apaman analpas kayo anangan. Nagtugaw kayo iti kamayaw. Kat nagsikkawil kayo pa'y. Di ka naglibak tata. Iso abayadan yung ti utang nyo kanyak. Agsubliak to yung Sabadaw. Kat umay kayo singiran. Sa nabalay, imas yung matakin nan dagiti lakaw. Tatang, agawid Adto iti karni ti baka asidaan nyo ento nadamdama. Agsubliak mo't lang iti trabaho. Inyag ko lang dagita. Ay itaman pa ngayong gatangan nak ti manugang ko iti karne. Ay agyaman nak unay abarok. Inkarigatan pa'y tinangitulot kat adda trabahom. Sa nabali tatang. Kaya't yung kadi ngayalaan kayo itin na po'y? Ay saanin barok? Sa anak pa'y amabiseng. Mga anak tulat tayo ton mabisinak. Iso pa'y apakataktakam. Alang nga ro tatang, mapanakon. Ay aguray ka man barok, ningay Lisa. Saan ka di pa'y nga agawid? Tamangan winton tapos ti panagawid na tatang. Ay kasta ka de, kailiw ko nga minin ti anak ko. Sa nabali, agawid to matlaang tatang. Ala, mapanakon. Mala barok, agan anat kay ti panagbiyahe. Naimbag nga oras yun, nana. Da kayo ka di asawa ni Tata Tunyaw? Awad, siyak. Apay ka di barok. Asino ka kaday? Ita ka lang nga na makita ditoy. Ay, san lanam na minsan ngay mayak dito'y balay yung nana. Ngam ti asawa yung lang, ti kanayon ko amaranaan. Iso ngay mayak, gaputa itating karina pa nagbayad na iti utang na. Panagbayad? Apa ay, kasano anak ka utang ti asawa ken ka? Anya nga utang dayta, kabsat? Ay, kastoy nay. Nakautang ni Tata Tunyo iti agarop 2,000 abalor ti sidaan kan tinapay. Lechon a manok, fried chicken, kandagi dya kakaimas at tinapay. Anya, ay mangibaba inday jay alakay. Masapol ngamin ngagsingirak ko man. Ala, mabiit lang tabayadak ti utang ni tatang.
Ay, agyaman na kabsat. Malugi ak ngaminan no jak pay lama kasinger. Unay ka magtantatang. Ah, Anya ka di da ito nga inararamid mo. Nakautang ka, gapulang itinaimas asidaw nyo? ah, Ay na, amo konti amin tatang. Agin sa sakit kayo laeng. Gaputa ni Archie mismo tinangsiim kada kayo. ha, Kaya tsuka di abuyaan ti video yaw amang mangan, idiinyag na tilitsyo na si daw niyaw. ha, ay, hikwa. Ay, awan manaknakam mo ton yaw. Aharig na daw dawatom ama idalit ka. Gapo iti dayta nga inaramid mo kada kami. Ah, Pinamati na kami ama sakit ka. Tapno di ka agtrabaho. Kentap no makapangan ka iti naiimas. ay, pakawanan dak ko ma. Nagbababawi akon. Manipod ita. Makamu kamutan iti biyag mo. Ha, Manggad ka. Manggad ka. ah, Tapno ada ibayan mo ka ni Lisa. Tabinayadan na dagiti utang mo asidaan. Kanilaray. hikwa. Ay, bakit? Lisa, marigatan ako umangas. Ipandak ko may Tatang. ospital. Anya ka diti mapasmasamakan ka. Aging i-stroke ka kadiwan no? Tunyo! Tunyo! Ay, sila kay! Tulungan na kami kuma! Ni Tatang! Sana makaangaw! Nasaya at mo't na nakariing kan lakay. Baka, anya tinapasamak? Na-stroke ka, gapo na high blood ka. Gapo siguro iti kanayon mo apa nagsida iti tabtaba. Kan may sa, pimay paison ti panagpamarang mo ang masakit. Naidalit ka kat nga rudan, tunyaw. Pakawanan dak ko mabakat. Ay, sabay la ko matapakawanan na ko niya po, Diyos. Na pwede naramit ka. Ay na, agpanunot kan tunyaw. Saan nga min akas karina ti inar-aramid mo? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Kunam lano asino akalaingan ije pagadalan, tiawanan bain ang babae. Abay anak daw, agdaya-daya mudom ka. Kanyang manin ti makagapaw. Dayjay man abak lang nga anak ni Auntie Tina. Kunam lano asino akalaingan ije pagadalan. Ha? Hindi naman siya kagalingan. Pabida-bida lang. Anyat kayat mo asawan? Agin lalaing nga rod ni Maria tatang. No umasta, kunam lano amu na amin. Ala, lalaing may anak ko. Baya makas dyan ni Maria. Ngamen, uray anya man na kinasirip dadaking ka. Agparigat to dayjay ang makastrak iti trabaho. Ha? Kano nagbatit a tao? Kasano kumamaawat dayjay iti trabaho? Nuhait pailaan ka bagsakan. Sa bagay matkit di So abay amlaeng, agpakalaing anak ko. Huh? Nagbabatit ng tumalang at tao. Anya nga may nandiyan ako natin instructor tayo. May papaniti proper hand washing, Maria. Agin lalaing ka saan aya? Saan nakman akasarsarita si kaabakla? Ha? Ay kwa, mabigla nga. Ada ka di ba asul ko kain ka? Awan mat, nga asarak lang amin iti ugalim kat. Ha? Saan ka mawatan iti bagbagam Agin lalaing ka, ngam saan ka matgayam ang makaaw-awat. Ha? Dak ngamin kayat ti ugalim. Ha? Pabida-bida iti klase. Ani ha? Kunam lano sikat ti kalaingan iti klase tayo. Tunggal ang saludsod ti instruktor tayo. Sikat ti kanayon asumungsungbat. Ha?
Naimbag kumamat no natayag ka, ngam saan mat, kas kalaan sisit asumanao, no madama ti discussion. Anya? Nakabasulak pa'y gayam. Kapo iti pa nang ibagbagak iti opinions ko. Nagdamag ti instructor tayo. Una yan. Anya laki din. Ay, makapasar! Pumanaw ka man dito eh. No adda kayat mo adamagan kanya. Inkalatan agdamag iti sabali. Maawatam! Diyak man mo nanang. No abay akas diyan mo ti panagsasao ni Maria kanya. Ha? Awan mo ti dakas nga aramida kinkwana. Ngam kas diyan mo ten. Ay, bayam latan anak ko. Ti importante. Kat amaw nga awan ti basol mo kan kwa na. Ay, sa bagay mo't kiti Di may sapay ajak kayat kini Maria. Iraman na pa iti height ko. Uyawan nak anak abat-bat titak ka no. O, dayan ti akin anak. Tadi daman la mabagbagaan ti anak damat. Huwag nga ron nanang. Ngam sa bagay mo't kiti Sana nakaskas daw. Gapota uray mo't gamin datatangkin nanang na. Kat nauyaw da. Ay, wan anak ko. Husto ka itinayta nga imbagam. Ngam ala, bayam latan anak ko. Igaad mo kit ti agadal. Tanawin mo alaglagi pan, asaan alapad ti height, wano kinabatet, iti panag-asenso ti may sa atao. At niya lakit din aya. Ay na, unaklakit din na awan ti tao dito. Agda ka magayam si kabaklang anak ni Gloria. Anya? Tumakder kami ngaman tapno makita ka. Una yun tata. Nakapanpandakan to mga may. Anya? Uray nakatakder ka, kakasla ka nakatugaw. Hay, naimbag pa'y dagiti anak may kanibakik ko, gaputa nagtatayag da. Ha? Sana akasking ka, kan itikabsat mo ani Lloyd. Nga uray nakatakder ka, kasla kailan nakatugaw. Nagpapandak kayo nga may. Apay ngay akas tati imbagam kini bakla, lakay. Pudno mo timbagak bagay. Uray nakatakder, kakasla nakatugaw lata. Kaputang nagbatit ka nga raw. Sa bagay mo't kidi Imbaga ako nakingkuha na tikas dyan. Kaputan ako na ngamin ti anak tayo din na minsan. Amas asar kano kingkuha na. Ha? Kasla kano iso ti kalaingan ije pagadalan. Tunggal agsasaok. Anya? Ay una yan. Husto lang nga rod ti imbagam kankwa na lakay. Ewan na. Barang agnakam na bakla. Ay, apo, aya. Uray pa'y mano akurso ti iturpos na. Agparigat to day jay, amaala ti trabaho ko naktubag. Ha? Ang laki dinayak. Kunak no asino ti kaslauna no amasabat ko. Si kamot gayam, Lloyd. Anya? No magmag na kayo nga main, tumakder kayo. Tamangan no saan da kayo amakita ti masabat yaw, kat dalapusan da kayo. Naguyaw kayo mo ti Dina. Ay sana pa naghuyaw dayjay. Ibagbagak lang ti pudnaw. Naggapwam ngamin aya, tanarabyan ka. Naggapuwak ije pagadalan, ante. Apaw, overtime isa. Ay na, ibagbagakon ken ka. Oray mano akurso ti iturpos mo, no kurang ka iti height, ayawan mo laeng. Marigatan kanto ang makasapul iti trabaho. Anya? Mabati ka kanyak,
Tamangan no saan nga ibagbaga ni nanang muken ka, ti kasta. Sana talaga, gapota oray ni nanang yaw, kat batit magtapadpada yaw. Ay na, aling ko. Wala niya pa iti bagbaga da jardina. Saan mulatan nga ikan no? Ay, nakauyo yang. Bayam kadilat nga uyawan na ti hayta. Anya kuma ti bibiyang langay. Sa bagay mo't kit di ah. Dahito iti kalayon mo alaglagi pa. Ti kinasirip ti tao. Saan ang maibasari ti tayag wano kinabatit na. Always remember that. Ha? Kita man ti anak na ani Maria. Ha? Natayag nagpaiso. Maya ti pamagina. Ngam, no maipapani ti academics. Nga. Syunga. Anya? No saludsudan ti instructor, no anya ti opinions na iti discussion. Pulos, asa na makasungsungbat. O nya, adda ka di ti may tulong ti kinatayag na. Awan. Ngam no aguyaw dagiti akin anak. Kunamla no. Anya laki din. Awanan, talaga nga intulang dan ti kinamanaguyaw da dagita at tao. Awan ti bibiyang ko katakwada nanang. Uray aguyaw da aginggat kay kayat da. Naimbag ko mga road, no nakalalaing ti anak da, tapno adaganas da nga ipampanakal da ti kinatayag da. Anya kumangay ti binatbat ni Maria. No may papanay ti academics. Kaslamot na tuktukan na bisukol. No saludsudin da orally. Ha? Saan ko matngoy uyawan? Ibagbak lang. No saan da kumakasbiyay? Di saan ko mat nga ibagati kastoy? Anya laki din nanang. Hay, adan tulata. Isu nga igaadyaw ti agadal iti kabsat mo. Ipanaknakyaw kadakwada, asaan alapad ti height iti panagprogreso. Apay gatangado ti tao ije balay da guriya bakit. Ha? Agpapaskenda ka no. Isumat tinangag ko itay apagsasaritaan da muna itay. Anya ngay kanu ti okasyon da. Wano, kasangay ti anak ni guriya apanda. Saan nakasangay? Agabrod ka no. Ha? Agabrod nga ibagbaga mo bakit? Makabrod aya dayjay ka nagbatit a tao. Isumat ti bagbagad. Oo, dalapat dyan. Agabrod ka no. Ijay na kanon nga i-apply ti inadal na. Kasi istubilib ko na manang ang lalaki din na ya. Kanayon ka ko mga agan-an na idjay, anak ko. Wala na. Di kanayon ko nga ibilbilin kan ka. No adda bakanti nga oras mo, ugaliyon ti mapanagsimba. Wala na. Kanayon ka ko mga umawag kada kami iti kabsat mo. Ay, wala na. Mabaling ka dimot asaan kayong awagan. Every day, I will call. Nakaragragsakak. Gaputa, matungpal ko matlangan tinabayag nga arapaap ko. Ti makatrabaho ija abroad. Grab the opportunity, anak ko. Iso kanayon kumat nga ibagbagay ti kapsat ko na i-guide na tagadan. Tapninton makatulupos, sumarunong tumat kanyak ijibalasiw taaw.
tawanan ka iti baen. Kunak lakit din numakumikom kang agsapsapol iti panggadam. Ngam saan mo't gayam. Pakawanin na kumananang. Pakawan tarupam. Nanang. Ay na, awan lang arudan ki trabahom. Ngam nagpasikog kapay lang. Asino ti amaday tasikog mo. Kan sa dino ti ayan na. Diyak ka muna sa dino ti ayan na nanang. Manipod ngamin imbagakan ko na masikuga. Saan na nagparik na pa'y? Anya, ay nagdanga kamutan, Maria. Ay jak amaw no anyat sawag itakan ka. Nanang, no nang ipanam iti panunot mo aya, ay salbagkit diti kastoy. Amo mo'y nanang, itay gumatgata nga kay Teresina ni Antipasing. Nangag ko pagsarsaritaan na iti maritis ni Maria. Ha, taapay ni Maria. Ni Maria kaday nga anak ni Dina. O nanang, masikog ka no. Aniya? Kan nangag ko nga intarayan ka no ti lalaki ang nakasikog kingwa na. Aniya? Nakalaling ti ina na nga aguyaw iti tattao. Ngam di na mo't naisuro di nakataytayag nga anak na. Ala, bay amaw na nako. Saan kan nga agsaw iti kasta? Makapasaron mo't ngamin nanang. No aguyaw ni Auntie Dina. Kanayon na nga ibaga, nagbabatit kami kano. Kan marigatan kami itong agsapol iti trabaho. Ngam anya nga ita tinapasamak iti anak na. Saan mo't nga rod ang nakatulong ti kinatayag na. Tapno agpanunot iti nasayaat. Kasjay nga raw, anak ko. Adal dayjay, asaan an nasayaat nga uyawan dagiti babatet at tao. Tanong maminsan, saan nga iti kinatayag amarukod ti kinasirib kunak manang. Yalakit din aya. Ay, kasano da ito yan? Nairan na nga awan makukwarta. Sapay kasapulan nga agpa-check up ni Maria ita. Ay, Kinasaritam ka diti anak ta. No adda maitid ti amati sikog na. ha, maumaakman amang salsaludsod iti daytaken kwa na. Ha? Tunggal damagag, ibaga na nga awan kanon ti komunikasyon da. Enya. Kasano nga ro dita? Dayta nga raw ti parikot kao. No asino nga tan ti mabalin ko apagutangan iti usaron na apagpa-check up. Oh, nayan ti kasta. Hay, biyag aya. Papanam nanang, nakapulis ka may. Mapanak man ijay ili anak ko. Anya ti aramidin nyo ijay. Nagpauit ngamin ni manong mo iti kwarta. Iso amapan ko i-withdraw. Kasta ka day. Ay katwin Adamot lang ti pagbayad ko iti tuition ko. Ay katuna anak ko. Medyo nakalmot na jay. Iso amagatan ta amin ti masapsapul ta diti balay. Si kamot gayam ti masabat ko, Gurya. Ay na nagadumutan ti pinalingkay. Wan garod baray. Dandani jakpain maawit amin. Nagadumutan dayta. Si Kangay. Sa dino ti papanam. Kasla ada parikot mo iti langam. Ay, kuamaray. Saan laeng akasla? Talagang adda parikot ko ita. Ha? Nagapuak nga main ijay ayan ni Mari Anita. Umutang ako maiti kwarta nga usaran ti anak ko apagpa-check up na. Ngam awan mo tinautang ko kan ko ana. Hay, parikot ko at alaga ti anak ko. Ti anak mo ang natayag ay isti ni Maria kunak kumaray. Ay uwan Maray. Ay, amangan no at kwartam. Pautangan na kumapay laeng. Saan ka madanagan? Tapaman nga addan to kwartami kin ni Hulyaw.
Itad kumutlaang. Ala, mano ka di ti masapul mo, maray. Oray 5,000 laang maray. Ala, umay ka di balay minton malam. Ada mo ti impaw iti anak ko apandak nga ada di abroad ka. Ha, Ala, urayan ka inton malam, kumaray. Anya, ada ipautang ni Guriya king ka, bakit? adda ka no lakay. Iso tinakuna na kanyak itay nagsabat kamay. Kwa, kasla nakababain sa mic, bakit? Ay nahulyaw, itangag kasapulan ta. Awan adi ti agbain-bain. Tanay, ti anak ta ti agkasapulan. Ken ti salunat na launay. Ay, makarik na itibahin itakin ni Guriya, bakit? Nangro na iti anak na nga inuyaw ko ide. Gapu iti kinabatit na. Anya ngay nga road, nalpasan. Sana balay, tagkidawak kan kwa na iti pasensya. Numapanak ijay balay da. Wala bakit, tanay. Kastao na ya pananguyaw ko ide kang kwa na. Ngam iso magayam tinatalagad ti trabaho na ita. Oh, adto ti 5,000 nga utangam kumare. Ay naagyaman ak unay kumare Awan anyaman na kumare. Ay, mare. Pasensya ka kuman, kadagiti na ilawlawan mi nga imbagbaga idi kadagiti anak mo. Ha? Kinapudno na, mababainak ita kada kayo. Anya lakit di daya kumare. Awan day jay. Tinapatag adi. Kat nakaadal kayo iti biddot yaw. Saan nga iti kinatayag ti tao, ti pangrukudan iti kinasirib. Ha? Ngamen, uray natayag kensik si ti anak, no saan namod nga amo nga usaran ti panunot na. Awan lata, awan sirbi na. Husto ka iti dayta nga imbagam, kumaray. Isu asapay la kuma. Tasardangan nyo matan ti panaguyuyaw yu iti tattao. Anagkurang iti tayag. Ngamen, numaminsan, isuda ti makatultulong. Wan, kumare. Ani alakit din aya. Guriya tinagpautang iti kwarta, nanang. Wag, nanak ko. Ay, nakababain lakit din kadakwada. Wag nga road, anak ko. Nakunana pa'y kanyak. Ati 5,000 nga impautang na kanyak. Kat impawit kanu ti anak na nga aday jay abroad. Ha? Ni bakla? Wan, iso amababainak iti kastaunay. Ngam anyangay nga road kat nalpasan. Nakababain at talaga, nanang. Sapay inuy-uyaw ko ididay jay. Tinapatag kat amirisan tayo tibidot tayo. Ay, mababainak, nanang. Kanayon ko idi nga uyawan ang nakabatbatit. Kurang ti height na. Ngam ita, isugayam ti makatulong kanyak. Ay, una yan. Alakit din anak ko. Inka agpa-check up tanay. Naladawin ti panagpa-check up mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din.
Anya ko nang pare. Saan ka nga umay agtrabaho inton bigat? San pa'y pare? Inton martisak taon mo may. Nay, papa na maya. At dangamin ti date mi kini Viola. Inton bigat pare. Ha? Ay, unayin da itadityo pare. Sana ya mabalin na malam kayo nga agday. Kalpasan iti trabaho tayo. Ay, sana mabalin pare. Ha? No edit ko ngamin ni Viola. Take time. Saan nga dardaras. Kahit ko ngamin nga iparit na king kuana anapatag unay kanya. Unay. Saan mo ngamin nga amo, tirik na ti adda ka ayan-ayat na. Nga butawan girlfriend mo kas kanya. Ang gilaki din pags. Nasaya ate may kamaryo. Kunaklakit din na saan ka nga umay. Viola, awan pa itim promise ko kin ka. Asaan ko atinumpal. Sana ya. Ah? Sa bagay matkit di, Imayak ta sukunan ka. Ha? Sa dino ti papananta? Mapantabangan ni J restaurant a paboritong apang pangananda. Ngalpasan na, mapantay di balay. Ha? Di ka malalagan. Ta saan ka mo't nga ibati iyan? Sa anak nagtrabaho ita. O sige, mayatak iti daytang imbagam, honey. Nagpudaw ng pumanagna ka si Kamayot. Ay, pimanawak man ni balay minana. At daming tikabsat ko ijay kan ti girlfriend na anak-alas. Ha? Marurudak man, tunggal yung umay na tayo babae. Apay ngay. Apay, saan ang nasaya ti ugali na? Nagalas ni ugali na. Langan na pa niyan. Kasla nagumaan di ado ang lalaki. Sapay nakaraarte. Anya? Numangandagin ni manong ko. Masabol ka na apunasan ni manong ko ti pinggan. Kutsara, kan tinidor na iti tisyo. Taamangan ka no ada germs na. Anya lakit ting. Ha? Kan pa nagkunak. Pagkukwartahan na lang ni manong ko. Kasla saan namat ngay ayatan. Kasla ni manong ko lang tagay ayat kan kwa na. Na, apay ngay anak ko ng tikasta. Una, tatunggal pumanaw ni manong ko. At akin inawag na iti cellphone na. Pangmangag ko. Kasanak mat amaag. Tapno jak mawatan na kiti bagpagana. Kan lalaki ti kasarsarita nga. Awanan ba na babae? Abay sika, tunggal ipasyar ko ni Viola dito balay. Kat pumampanaw ka. Amo na dagita banag. Saan na rum pangadamdamagan? Anya? Amom ka di ba anong Mario? Dudamdamagan nak, no kayat ko ni Viola para kin ka. Tisungbat ko. No! Ha? Anya ka din dahil tang ibagbagam. Tsak namin maguston tugali na manong. Kung namlan iso na pintas kin baknang. Nung umay dito nakaraarte. Ibagaman kin kwa na. Umarte ayon sa yaman. Sa lakas diya kundi arte. Kung namlan no anak ti baknang. Anya? Basta, tsak na yun diya babae para kin kamanong. Saan mo amay bagat ikasta? Gaputa ay ayadak ni Viola. Kan ay ayatin nakmay. Nasingpot mo para kanya ka. Kan ba isa? Normal lang anaarte. Tanya ngay nga ro. Kan amumpay, may saan na gusto kin kwa na ha? Saan nga ulbog? Tungkal sa salod-sudan, no sa dino taen na. Anyat aramidan na. Kan asino ti kagkadwa na. Agap-date with photo ko naman. Anya? Iso asaan mo nga ibaga kanyang letra ha? Siyak ti agay-ayat, nawatan. Saan asika? Kay, kumusta nga mo ti panag-date yo iti kayan? Ayat mo iti kalman, baray. Ay, gan. As usual, adi, pare. Naragsak lata. Ha? Ay na, pare, John. Mangsapol ka mga minon, iti babae nga ramam.
Tapno sa akas ta, trabaho mlaang ti mangkum kumusta, nung naragsak ti date, wanuan niya. Anya? Katuan man. Ay, napare ko. No, agkalay sa kami to kini Viola. Sigang tulang ti maibati abaak dito lugar tayo. Lalaki din. Si Kaki, di mo pare. Anya lagi din ay pare John. Pudno ti bagbagak. So amang sapul ka, no di mo kaya asigalaing ti baak dito lugar tayo. Yung no agarim nga, pilyan ti kaslaki ni Viola. Tay babae, nga no agapdate iti boyfriend na, with photo. Anya? Ay, nabartag ka man na si Mangpet. Ay, nagsakit na talaga tinakam ko. Iti tayo dyan, Mario. Ha? Tapay. Anya man ang di saan nyo ang nagkinaawatan. Nga lang, tada kaya na yan na. Kasi mo tayo, di pa nagsasawa na kanya. Tawanan ba eh? Anya? Nga lang, agtatal na. No kasi asaw-asaw. Ikarkaro na mo tayo. Mapunwanak lang, dakitaan na. Burakak, tiro pa na. Tore lagdiwig. Tore agnakam. Ay, una yan aya. Maumakpay kayo din ito, istorya na. Tunggalag istorya, ibaga na. Ano, ag-update ka no ni girlfriend na kit with photo. Agasam man. Anya lagi din na ya. Pasika mo to. Anya? Kasta gayang ti ibagbaganakin ka? Wen, manang. Magbakaro da ito pa nagkasar. Nagiti agasawa. Agsina da pa'y. Dakay to lagi day. Iso asan nga umdas day ta. Update. Photo. Tapno makuna. Forever kayo. Ay, apa. Rorot ko na yan. Anya? Wan, kasta mo timbaga na kanyak idinaminsan anagawid anabartok. Ay, may babay na talaga day kapsat ko. Kunamla nung may pagpanakil na ti girlfriend na. Ha? Updated with photo? Da! Gusto mo ti kapsat mo, amaring. Saan nga umdas day pa ng update na with photo? Tapno makuna forever da. Anya? Iti kasi yung ugali di babae na arte ako namlanubak nang. Ay, anya langit din ayan ni Mario kapsat ko. Ala, baya maring tapagbagak man. Wana mare. Ngambagam lang saan mo nga ungtan? Pagsasawagin niya. Awalan ba yung taadway ti day siya Viola? Ha? Sumgar ti amin na mabali ang sumgar nung umay di balay. Nagkikila ko. Pangaasing man, saan ka mangibabayin manong Mario? Anya ka din dito nga ibagbagam. Anya nga min din nakaibaga kanya. Akas taunay kano ti panangipan panakal mo kini Viola. Apay, masigurado nga iso ti kagasat mo day jay anak ala sa babae. Diyos miyo Marimar. Agpanunot ka man anaimpag. Laklakayan kan. Anya, kayan ayat ko nga rod, di ipanakil ko Nusyak nga Saan ang may pagpanakil ay dyan babae? Kan may isa? Ibagbangam ka no atunggal agapdit kan ka kat with photo? Kat pudno man. Kas jay, ti pakitaan anapudno, ti may sa babae gen ka. You know? Yun na taro pa manong. Ay na. Jay tupay daddo mga agayin ayat. Oray update damin ti update. Nagsinadalat ta. Dakay togig din. Anya? Kaya mataduma, oray inikan da iti anak, nagsinada. Oray nagim emas da, nagsinadalat ta. Tsak nilapat yan da iti updated with photo kay panakkel mo. You know, manong.
Naglag kamot pare. Ha? Amo kasi ka tinakaibagay ti kabsat ko nga ipampanakil ko ti kayan ayat ko. Nga no ag-update ka with photo. Pare, Si kalaang ngamin ti amok, anak kaibagak iti dayta. Siguro, umapal ka la kanya-kanya. ha? Kunang ngamin ka, amang sabol ka mutin iti armam. Tapno saan tulang asika ti mabatbati abaak dito lugar tayo. Anya? Ay, unay na ita pa nagsasaom kanya, pare. Ay, awan mon pare. Kaasi ka pa'y adi. No si kalaang ti mabaakan dito lugar tayo. No agbagyong agangin, ken agtudo iti nagpigsa. Si kantulaan ti on, kain inarakop na. Anya? Iso asan alakaskas daw. No apay nga ipampanakil ko ni Viola. Gaputa, lalabs ko unay-unay, pals. Pasensya ka kuman, Mario. Ngam na po kawan ti panagayat ko ken ka. Anya? Viola, saan gumamad akas ta? Ti bagbagan. Awan maaramida, gaputa I found myself loving another man, but it's not you. Anya? Viola, pang-asim mo na. Ibagam amang rabrabak ka lang. Sa anak amang rabrabak, ibagbagak ti pudno. Amok amasaktak tirik nang, ngum ad-adda amasaktan kanto no itultuloy taday-toy. Ngum awan matan ti panagayat ko kan ka. Anya? Na-realize ko ngamin, ani Norman ti ay-ayatak, saan asika. Sapay la ko ma, tamakasapol kanto iti babae, amangayat kan ka. Kan, mangipatagkan ka. You deserve better, Mario. Anya? I assure you, maka-move on kanto. Anya lakit din, aya. Ay napaw! Konaklakit day no asino tinabasbas akas taunay tibartek na. Si kamot gaya, Mariam. Basol, di babae. Salbag din ni Kaskar. Basol ti babae ko lang manan. Di mo ti mapnag iti maysa. At ka na yung tirisebyo. Hey! Inya ka din day tangay bagbagam si Kamaryaw. Awanan, nana. Awanan ni Viola. Ha? Awanan bain na siya babae. Inayayat ko ba iti kastaw na nakasara gaya manitig kasukat ko. Baso na talaga di babae. Andiyan lagi din na. Ay, una yan, Mario, aya. Kasta unay apa nang ipampanakil mo kan kwa na. Kalayon mo pa'y nga ibaga. Atunggal ag-update kan ka. Katwid photo ko naman. Malagawid ka kidain. Nagpig sa tito daw. Nga madda ka dito'y apumanok kaw. Salbag ka. Agawid kan tanay. Umayon ni Pipitaw. Anya lakit din aya. Masayaan, tanakariing kan, manong ko, anak kagugwapo. Apa nagawid kay Jarabia, kastaw na partik mo. At ka di parikot mo, manong. Di ka lamabay na ti kasta nga ramit mo, ha. Nagda parikot mo, sulparan. Sana kasta mapan ka uminom. Saka pumanok ka. Nakababain manong Marino. Naimbag kumano saan agbagbagyo. Sarmat namin masulbaraling ko. Anyat kaya't mo asawan? Nag-break kami ngamin kini Viola. What? Akala ko ba naman forever kasi pag nag-update with photo? At nag-text ka. Amangan mo ni Viola tayo ka. Amangan mo,
Nalakip na ka, tagpagbagyo. Biyolo nga ibagbagam man. Saan mo't nga iso? Tita man. NDRRMC mat. May bagbay da ito ya. Tatiksan na. Ibaga na nga mag-iingat ka palagi. Yung ni Biola nga ay, awanan, Diyos. Nimanong ko talaga. Gusto ka, di tayo tang imbagam. Ay nga, naimbag pwede tayo NDRRMC. Tapalagipan na ka nga ganad ka. Ngam ni Viola nga agap-dit idi with photo. Kat nakalipat eh. Anya nakit din. Salpagpay. Pagbagyo lang aro na. Isim ka pa lang ba't nga isim dita. Ha? Kahit kung ano ti umisam, kacachat ko ti babae nga armak, pare. Ano? At na babae nga arma? Ada pare, taga Nueva Vizcaya. Nagpintas siya. Ano niya? Ni Bella. Nagpintas oras saan anatayan. Basit nga makasit, itirik na pare. Kahit amom ka na pare. Nakuna na kanya nga agan anadak ka no, itang agbagbagyaw. Awan kaya, kumusta kayo mo nga ni Viola pare? Saan man nakasarsarita pa ilang? Tanag maditimod ko ita, pangasim. Anya? Abay, awanan, di kaya nayat mo atonggal ag-update ka with photo pare. Di nakasarsarita ko naktuman. Anya lakad din na ya. Mala, huwag nga rudan pare. Aguli mo ka, kachat ko man ni Bella. Anya? Nag-breakan da Mario? Kanti kaayan-ayat na kunam mare? Ay, finally, when mareng, nag-breakdown. Isakas diya ka na yung tilangan ni Manong ko. Taapay ka no? Kunak man no isun ti kagasat na, ako nana. Tano ag-update kat with photo. Patyam! Awan ang arutong kasta. Awan na talaga Awan sapay tin na mabulan da. Ngam nag-breakdown. Makapahilan. O manay nga tangamin apag-grokodan ti panang i-update with photo. Tapno makana forever. Danga. Ibaga makinimanong mo. Anya lakit din. Ay, yan ti kasto ya chimpo na ya. Kung nakalaki din, maudi na, bagyo na. Ngam, adamag manan ni pipitaw. Uy nga ro, sabi nagpigisa ka no, sigun itinyos. Nay. Ada nag-texting ka paray. Ang mga no ni Viola. Nila mo, umara ito yung nagtetik saya. Iso lang nga iso, tibagbagana. Ha? Asino ayaw kami na ita, paray? NDRRMC pare. Ha? Laging mag-iingat. Laging mag-iingat ti kanayo ng ibagbaga. Makauma. Sa anak mo't adambal tapos sa anak nga agan anad. Di ka kaagyaman. Tauray text lang. Nga awan puto na. Kit ipalagip na rin ka. Agan anad ka, pare. Anya? Sana kasi ti kayan ayat mo yun Nga every minute. Ag-update with photo. Ngam saan mo ito nagbayag. Kit nagayat man iti sa balay. Hindi laki din na yan. Damang ko, ngada ka no girlfriend ni John, Manong Mario. Anya ko matibibiyang ko. Wadda kayan ayat na. Was me pake. Anya, kastaytan di pa nagsasaom. Ket, sigod mo takastuyak san aya. Ti ko nam kiti, umapal ka itaken ko na. Anya? Tila sasawumot siya bakla. Ado ti mabaling ko nga apalan. Ni John pailaang mo. Ora, awan. Ay namanong, iti kastapay lang pa nagsasaom amukon. Umapal ka na ken ko na. Ngamin, itang agbagbagyo, ada kamuamua na. Yung si Kangay, ni NDRRM sila ang tagtetiks ken ka. Anya,
Pundo matibagbaga. Sanay manong. Pumanaw ka man dito sa angok bakla. Tama nga noon niya pa ti maaramid ko king ka. Salbag ka. Nusakti ka sang sahong parts. San ka man aso manilpon? Kan umanisem akasta. Ha? Anya? Ay, pasensya kan pare ha. Diyan kamin malapdan ti umisem, no? Agchat ni Bella. Ito, I'm in love. Di mo tirik na kapag awan kaya na yat mo, pare. Anya, ay unay hindi ta panagsasaom kanyak parts. Panag ko na umadanin, di pa nagkalay sa amin, pare. Kat nung mapasamak na yun, ha? Si kanto lang, di mabati abaak. Dito'y lugar tayo. Pare, jak ka data pa nang angaw mo ha. Amangan no agsip nga ti panagkita kang kapats. Ne. Ala, bayam nga agsip nga, pare. Ala. Basta saan nga ag-violate. Isubsublik lang dagiti sa umidi kanyak, pare. Hindi ada girlfriend mo. Nga agap update kin ka with photo. Ngam saan mo ta nagbayag? Ay salbag. Kanya lagi din na ya. Mariaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.